There were ngau pebu yelak pa hado continue ne myang ngau puna living by faith. Ütinglak pu me ngohpu hado tamana hado yelak pa hado da lekuna. Volume there were hado ngau pebu hado ba sa 19 sebu ba hado una. Living by faith hado yelak pa continue ne myang puna. Hebrew chapter 11 verse 8. Hebrew chapter 11 verse 8 hado tawa hado inang. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obey and went, even though he did not know where he was going. Yet God Abraham, by faith, Abraham laga tai laga piswas pra tai ke mata tai kutte chai ase idu nejami kana aro tai bra idu receive kuru bole tai pa bole idu inherit kuru bole ekdam obey kuri gana tai chaise aro tai kutti chai ase idu tai nejani gana tai chaise idu kwase again Genesis chapter 12 verse 1 to 3 hado da konyak ma hado cha ma ina sa ay yungwan bawa Abraham de e nang khadok mabu heyang nang khadalan mabu heyang nang ba nok mabu yayong dewa nang de holak de khadok de tai do dewa nang de hu hayam nan ngang phalak dewa nang moi man thamlak heyang nang men ata ba ne menga tamlak dew kaya nang a moi man dewa cha ne menglak Yade amiba koi gina aise last week dibi amingan punishe by faith Ütinglak hado tawo yelak pa hado ngau kunam hado Abraham hado Abraham jang yabe the journey of Abraham faith hado teman hado ino hado Abraham ijung journey I Ütinglak ijung story Abraham story langse I Ütinglak story Abraham story is the story of faith say you know Abraham ijung story langse ima Ütinglak ado story ona aji amingan bra Abraham laga journey tai laga journey kinaga thakise tai laga piswas idu ami idu bialo amingan saule mona se tai ekdam nejani gana thaka demde tai ke isobra matise tai bido dusra ekta dusra isu khangi tai worship puri thakise tai bi amikhan nisina thakise koi bible de kodo teman buhi balang kia ngoyange iman hipak mo elo khawang lan de khme elo khadalan heyama chamse noksalan nyuhi balang mabu families chamse ngoyange heyang boy Abraham hado inok I khadalan anga tengyanga tailak chena ida nyekbu ya panjang inang I hado ijeng relations he ijeng custom family ijeng friends hado lan else anga de yang ye hado ida nyekbu chena idu rakhi di bole tai laga family khan idu sari gena olai ja bole ishor ba tai ke mata dem de tai ta ready kurise aro tai idu ishor ki biswas kuri gena tai khara kuri gena jese idu story de sadam de Abraham de repeat mata nai holi bi Abraham ge mati gena abni do abni laga family rakhibi aro ami ba dekha jaga de jabi ami ba abni ke bless kuribo idu khodagi isu khodagi biswas rakhi gena Abraham do olai gena jese tai laga journey de bishi tukpidu hoise hoile bi tai laga biswas pra Abraham journey tai laga biswas laga ekta journey thakise aji ami kan ge isu bra abni laga sin abni laga pap to rakhibi abni laga activities abni ajikali ki kuri gena ase abni laga thought to change koribi aji amenge new testament de isu bra do itu kwase Abraham be itu time de abni laga khor khan rakhibi abni laga friends rakhibi abni laga religions khan sob chari dibi abni olai jabi bose abni ekta idol worship thagi na thagi che dai itu kan chari che aro idu isu laga khodage biswas pra idu bai dai chaise
Holy aji amigan laga situation de sadam de hodai amigan Bible amigan puri hodai amigan message suni hodai amigan ge sega manu bishi ase Holy amigan laga mundu bishi tam ase amigan do cholde amigan ido decision lobo na pare amigan cholde ido isu logo de follow guru bole amigan bishi diri hoy jay Abraham bido ek bar hi mati gina tai do olai chawle koage tai do khushi ba tai olai jese hale bi aji amiyan ge apni laga thol to change kuri bi ko ase inega perai gina chabi ko laga no hai idia amiyan ge do apni laga phabana hi change kuri bi apni kuri thaga idu pap idu apni noha laga rasta re perai thaga idu do chari gina phal rasta re perai bi idu hi do isho ba amiyan ge idu lagi gina ase hale bi amiyan idu kibi amigan aro tema hodem dehi tu padem dehi amigan itu isogi pisaribo aro amigan khali miracle itu lagahi amigan lobole mon aro itiahi blessing hi lobole mon itu laga ya itu laga bhavana itu laga dimak te amigan puhi hoilebi abraham ge ekun dia nai tai laga time de apni laga family rakhibi apni laga sadi khan rakhibi apni laga khor thun sop rakhi gena apni do olai jabi ami bra ekta jaga dekhabo apni ge ami bra tare apni ge bless koribo idu khota dehi adai biswas rakhi gena tai do sari bole churu hoise chari dise dala family kan aro tai olai gena tai jese dala journey of faith idu ge sahadan de bishi dala faith biswas to bishi damor thakise abraham laga holy bi amigan still amigan idu decision right decision lobla amigan bishi diri lagi aro amigan cholde idu phabana nahi itu bra amigan bishi batte amigan kodai tukte amigan thagi jai olibi aji amigan bra learn guru bole abraham laga biswas tai laga nature itu bishi important ase idia amigan laga christian kan saat ini teman hado teman jenme hayang teman saat hado abraham ba senga yalak hado mabu hado monam ima hayang I doisho hayang I lengu hayang I kawang de Ütinglak I respect the member hado kawang de kawang I cha mengabu hado ngau de I Ütinglak yang kembu hayang boy teman mongjam tingi u teman mongjam ba jonga long ki teman wana hado monam halibi idu dunia de amihan ekta ke trust do rakhi biswas rakhi belief and trust itu do amihan manu opore amihan do rakhi apni ba ekta abdila sadi ke apni ekdam trust kuri example apni ekta tai ke biswas rakhi tai ba ekta apni ke khota koi ke na ase promise kuri ke na ase itu apni tai laga hat pra tai logo de ekta do receive kuri bo na apni ekta trust ase hoilibi amihan laga trust do kidaba itu do miss ho jay itu napungja ho jay amihan fail ho jay amihan laga trust do manuhan majore amihan laga belief itu biswas do ekta logo de rakhilibi itu do kidaba itu break ho jay alak ho jay itu bra amihan laga trust do tamor age jabo na pare hoilibi kidia amihan itu ishro ge amihan itu trust itu faith to rakhibo itu kita bi fail no hoy holy still example amigan kari de apni uthi gena chai ase apni travel de apni trust aselo apni ekta apni laga station apni idu de tate chai ase ekta down de apni chai ase tade apni pungji bole mun ase holy bi idu travel laga hatte ase idu kari do tai ba putti drive kuribula ase tai ba kerai dibon na accident hobona nai manu hottai tin accident hoy gena kari de manu muri thage holy still apni do itu journey de apni puhi gena ase kile apni trust ase aro still apni do plan kuri gena ase apni laga station apni laga down de apni do pungji go gena itu hope itu go aro amigan bishi long journey jadam de train de amigan uthi train de do kunba track kuri itu manu do dikhabi ne dikhi kiniga manu ase chanabi ne jani imal lamba ekta train ase pichida apni puhi gena ase amigan puhi gena 3 4 दिन amigan journey bi kuri kitiaba amigan huni thake idu train bi accident hoy iman trust kuri gena belief amigan rakhi gena journey jale bi hoile bi amigan plan do rakhi gena se kuksudin ami tade ami la station pungji bola se hotai amigan trust ase
Holy Amihan Laga Ishur Amihan Biswas Idu Rakigana Idu Faith Idu Batangor Trust Bratangor Ekta Faith Idu Rakiledo Idu Talaga Promise to Idu Kitabi Napangi Kitabi Idu do Taiba Kipoi Idu do Idu Ge Pongjaidi Idu Amihan Chanibolagi Idu Laga Faith Tagise Abraham ke Ishur ba apni ke bless kuribo Tai ke pachanai still Tai Maiki Tai Tida Khali Thakise Holy Idu Ishur ba apni ke ekdam apni laga chak tu bishi tamor panai dibo Idu koise apni Idu sky te thaka star kan sina apni laga pachakan Idu kan bless kuri dibo koise Holy Tai Idu ke ekdam hope rakhise trust rakhise faith rakhigena Idu ke follow korise Holy Idu Ishur laga Idu promise Idu do phanganai aro Idu do success kuri dise Idu do fulfill kuri dise Idu amigan Idu Ishur ge amigan laga biswas to rakhile kitabi Idu do naharabo amigan ekta sadini amigan trust to rakhigena chailibi Idu do hotai phangi thagi Idu do biya hoi jai thagi Holy amigan Ishur ge amigan biswas kuribo lagi Idu do kitabi Idu do naharabo Itu bra amigan Idu ekbar mata demde Elijah Abraham laga timak aro tai laga moon kiman tamor gise aji amigan laga time de kiman ba amigan huni libi Ishur laga khota huni libi amigan laga biswas to chutu amigan khol pai ragi itu nisna no hoi libi amigan tamor agire amigan biswas to rakhigina amigan jabole amigan try kurubo lagi Abraham de 99 years tagise Tai laga Maiki Sarah de 90 years tagise Itu time de tai ke Idu fulfill kurise Tai laga promise Ishur laga promise to Tai ke Idu Tai pratibo kala pacharo dise Imam Idu kiman diri hoi chalibi Idu Ishur tai ki koi Idu do naharai Matthew 24 verse 35 de Idu bako ase Heaven and earth will pass away but my word will not pass away Idu koi gina se Idu dunia de amigan thakija Idu dunia sok tu par hoi gina jaule ase holi bi Idu Ishur laga kota kitia bi par na hobo Idu hotai thakibo tai ki koi Idu do olabo Idu bra Idu amigan biswas Idu faith is like gift of God Idu bi ko pare Ishur laga ekta gift ase Idu faith to Idu amigan rakhibo lagi Idu faith to amigan chukurba do nitigi Itu biswas to amigan chukuba do nedikibo. Holy Idu dunia laga manu amigan do chukuba ki diki Idu ki amigan biswas kurakan. Hoabra amigan pishi cholde amigan age jabo na pare. Holy Idu kida sai Idu faith te sadem de faith to ekta chukuba nedika laga ekta ase. Holy Idu faith to idia laga Idu present den ekta nohoi. Holy tai do ekta future ase. Holy Idu future idia present de amigan idia khota kobo lagi Idu apni laga biswas Idu faith to idia apni laga mukti olai gana kobo lagi Idu hidu apni future de Idu apni hatti aro thut bulase Idu ki koi Idu faith Idu kitia bi itia chukuba tikibolo nohi Holy Idu chukuge nitikili bi tikhanishina mukti idia present de amigan Idu speak out kuro lagi koi di bolagi Idu do pichide future de Idu do amigan aro hatra thuri bolase Itu ge koi faith. Holy mano amigan pishibak chukuba ki deki itu ki biswas thagabra amigan itu faith te amigan punjo na bare. Itu amigan jani gena amigan agi chawle try kuru lagi. Holy amigan laga manukan example like zero class. Pachakan cha laga zero class. Taikan ge teacher kan ba taikan interest kuru bole, taikan khushi pa bole, taikan logode khili. Pachakan the school the first adam de kunba pachakan pishi kanda bi kandi hoili bi tai khan logode gana ghuri gana khalwati gana khili gana tai khan ki enjoyment pachakan kinaga khushi pai itu sabte tai khan ke khili bodi itu bra itu pacha do aro itu dusra din next morning de bi school de chawle tai ke ta interest ase itu khushi tai school de hotai chawle laga itu laga moon ani bole itu teacher ba tai ke itu sekai Itu batai school job like ta khushi ase interest ase holi bekida tai higher class te jabo study kuribo olai jai bishi lamba
notes itu puribo olai jai itu time de aksi hoi jai kunuba pisi tupai jai holi itu to puribo lagi itu nishina itu zero class nishina Abraham dibi example apni ge ami ba bless koribo ase itu koi gena ase Ishu ba dai ge kose I will bless you I will make your name great I will make you into a great nation and all people and all earth will be blessed through you itu koi gena ase ami ba apni ga bless koribo ami ba apni laga naam to tamor banabole ase ami ba apni laga ekdam tamor nation banabo aru itu dunia ba apni laga through de taigan sob to bless koribo itu Ishu ba ekta promise korise itu ke maybe tai bishi khushi paise bi pare aru tai itu Ishu laga khoda honi kina moi inaga hobo kole do kile ne jaw example tai khara urina tai itu Ishu laga khoda hisab tai olai jaise আমি gan bi ekun ne jani thakise Christianity loile do phal hobo itu laga khota huni gena ami gan laga forefather bra Christianity do accept korise ami gan gibi hoile bi idia kidia water baptism itu loise itu symbol thakise example ahise church te ahi gena kana kuri gena Ishu laga khota kuri gena chai es hoile bi itu kidia itu ami gan deeper and deeper ami gan itu Ishu laga khota de chai lebi আমি gan laga life te kiman struggle koi gena ase kiman duk pai gena ase kiman apni laga life te kiman pishi duk to ahi gena chai itu ge ami gan chok te itu ge biswas pra ami gan khara koribo lagi Abraham inega tai olai gena tai la chori do shiru burina cheche itu time de tai laga chori time de bi tai perai na cha laga uphale laga jaga de bi itu phuk lagi gena phat kane ki nakhai gena itu famine to hoise aru tai logote pishi manu enemy bi log korise tai loge te against hokan pishi log korise aru tai ki pishi difficulty tai log korise struggle pishi hoise tai ge hoile bi itu Abraham do by his faith tai laga biswas prahiro tai itu kan sob te chitise inga tai perai gena chaise apni logote bi itu tuk to ahibo like a mountain ekta itu mountain nishina apni ge manu ge kobo na para pishi tuk tamor bi apni ge ahibo pare lok koribo pare itu laga ekta itu tamor itu mountain na ami kinaga climb up koribo kinaga itu moi par koribo paribo example kinaga itu laga aji ami laga family de itu tuk to kinaga ami paribo itu ki kinaga chitibo itu laga situation bi apni ge ahi thakibo pare hoile bi apni by faith apni itu mountain dibi apni walk out koribo lagi itu Abraham do tai laga life te tai perai gena chadan de dala journey de pishi tuk paise phat kane ki na khai gena itu thagise tai logo de against hokan enemy kan pishi lok korise pishi tuk paise hoile bi itu kan sok te do tai laga biswas pra chabra itu kan mix of them tai gi Ishuwa bless korise itu nishina ami gan logo de hodai ami gan laga life de tuk na ba kun bi nai itu problem to alak problem ami gan logo de itu face hoy hoile bi itu kan sok te ami gan by faith ami gan itu ge work out koribo lagi itu ekta mountain de ami gan kinaga climb up koribo uthibo aru namibo itu ami gan ge up down na ami gan laga life de hodai ami gan laga life de itu up down tuk to thagibo itu kan sokte ami gan biswas prahido ami gan chitibo lage itu Abraham nishina tai biswas pa tai perai gena jabra tai laga life te tai ge Ishuwa bless korise tai laga promise to fulfill korise itu bra Psalm 34 verse 8 tv itu was taste and see that the Lord is good blessed is the man who take refuge in him itu koi gena ase kun manu tai logote lokabo itu hando itu dam the blessing ekta ase itu kosa itu Ishu logote ami gan lokabo lagi itu Ishu ge ami gan test kori gena sabo lagi kiman tai do phal ase itu ami gan janibo lagi itu ne janile do ami gan laga life de kidabe itu nahibo blessing ami gan nababo itu 1 Corinthians chapter 1 verse 22 de koado Jews demand a miracle sign and great look for wisdom itu koi gena ase itu Jews kan to khali itu miracle itu kan sign itu kan ge dan sabule mon thakise
itu hi lobole mun thaki je holy be great khando wisdom dam idu pisari je itu nishina idia ami halaga mun bishi dam hoigena idia itu na thaki bolagi khali miracle ekta aro blessing itu hi lobole mun church se jabole mun nai aro isu laga munjude ami gan boibole na pare itu do ami hala life dikte bi no hobo itu bra tai laga hisab te ami gan berabo lagi tai bra ami gan ki koigena ase itu sabte ami gan follow korubo lagi hotai tai laga hisab te biswas bra abraham nishina ami gan la biswas to rakhigena ami gan laga journey bi ami gan laga life te kiman diri thagibo itu ami gan life like that journey ase abraham laga journey of faith itu nishina ami gan laga life te bi ekta biswas bra itu fulfill koribole isu laga ta laga hisab te tai laga will se ami gan perawode goina khata bra itu janai dia ase kiman manu ami gan ge itu isu ba flash koribi ami gan next time continue koribo thank you so much